Kum shibenta ban rakhe ka World Environment Day, ka baju rakhe man ka santarik ujeliu, hakaling ka perthai, bada ka juk ka por ka deiru ka jing sedang, ya ka jing rakhe, ya ka jing ya lenti ka baj post nempura, jong ka Bethany Outreach Hospital nongpo, ban sumari kinongpang. Kinong tere jong ka Bethany Outreach Hospital nongpo, nadu ki doktor, ki nurse, lembat kiwe ki staff, ki lapalat por ban net kiu pat syaulum jong ka shnong paham sim, ban sumar ya ka mei Mariang, da ka bathung ars pat tali kiten riding. Hakati ka sngi haswa ban sedang ya ka jingtung ya kiten riding, layo ban pelong ya ka jingalang ka balengkot hador bar hall paham sim. Ha ka balawan ban ya don lang do ba bijoy lingdo, District Forest Officer ka Ripoy District, Ubak Pensyai Kharkongor, District Waterborne Disease Control Consultant, David VL Silo, Khar Saithiang, Uttara Jangga Bethany, Dr. M. Poshna, Deputy Medical Superintendent, Bak Jetwin Lingdo, Rang Bak Shnong Paham Sim, Ki Nurse, Lembat Kiwe Ki Nong Tere Bethany Outreach Hospital Nong Po. Mindai ban kutkut ni hapet sa kasnong kabidan kamtam kasnong hamsim kabala ajudan merkat lambat ni gino ki program lagi saya kuat ka support kila aiben the data nga sisisen nga ai kublai ya ka kasnong hamsim bat ka forest department lada ba kamdai ka support champe ni ban penlong ka program kam sa so how ngamde ro expert nakaliang ka climate nakaliang environment tangba ngai ngathai baro hi ni kat kini kisnam kitang wan tang nusnam hingi sped kamau defi kamau berai April May ka environment jing climate jing kala kontrom ha ni ped hakis ni gila terbe gila shit ciba pelat bahabani ha kan hab kala kata je kecing trek kam jani kecing kala kata je ki kena school nga kamau ba kadang ke sports week hamni hab hamsim ni hab cancel ni ong ba kala shit ciba pelat ni hab pendok na kata ni hab reschedule na ka dan tak pois tang kan ka tu tio jor biang so slap la jor do kata ba poi biang sejing kita biang ka kecing ka kam kecing school jani hab khang biang ke school hab khang biang ke katre tani pet balai kalau mune ni hapet selade mano balai bakal mune kamdai ni ki bru ya se nila let pathar nila ni kam pet show sega Mariang kabala penem kabala piar ni hoy ni kum ki bru ni hap ni hap tre tamba tang ini message pengaswa benang ba ladang isim ni dapat kekire kum no ban Balik kiji dengan kimo pindah page landak karena land restoration, desertification and drought resilience. Ke theme jong tahun senam ke bakal United Nations ni lajit. Kalau ba kadang ke jingma ke bakal lada yumle ye menta ya kendo ke bangitan. Hi kat kum ka report जो का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन अलग बात हदो 100% जो का खंडोते लैंड कला डिग्रेड बट hari इंडिया लाशम बा हाउ आजार कट साव नदो आजार कट साव का लैंड डिग्रेडेशन का कट हदो कट साव मिलियन हेक्टर का बालों 100% बट हाउ आजार का खंडा पने का apa itu ngam dah kembau hang nak Pynneh lai 2 million hektar kabakot hadu kendai persen ke land degradation ke kababu jingma ni kalong ba kala kakendo kam sei sto shu kasbo kabadan kala sedang ja la sedang try kadau ba hi kalong ba laya pom pathar hidien klam na thum kalian pan kumbong doktor Neru banla shialong pathar hendrei ladani pom iwe ni thum shipau kan jindal along ka jikarku the deforestation ka dei ka dau ba ka palong na kataka ayumo kalan degradation ka bo nama da ki pom ding da ki wenglot ki ding ki sie ke ga baja kalong ba ka top soil ba ba kiyo kaja
there's erosion of topsoil. The people niki vegetation. Nay, nakaja ka topsoil kani ka mar, the commodity minta ka balong very, balong it's very endangered. Ka topsoil, the people cut topsoil they can the layer, thin layer of the earth's crust. Kum shibanta na ka jingle ka jungi mo bat kum shibanta na ka jinglong jong ka Mariang hi mo kat nang mi kisngi ki don ka jingkela bat kini ka jingkela ha ka Mariang ka kta ya ka kot ka khya ka kta abai dei kam tam bai dei begini vector-borne disease ho ha ki snam ki bala lej menshwa nyim da yo sngo than ya kata ka nyim da yo sngo than ki we ki jingpang ki bara ikskan projong kum kini ka dengue kini ka chikungunya kami sngo than ya kini ka Japanese encephalitis ngi kami sngo than ya kini ka let's say shakani ki chaka ya ka lymphatic filariasis ngi kami sngo than ya kata West Nile ngi kami sngo than ya ta Zika virus mo ki ba sapriang da ka bakan tha in iskan projong henry kat banang kela ka Mariang kat banang yat ka por kat nang buon ki nong shong shnong kat nang buon ki brio ha po ka perthai ndai kamot ka don ru ka jing kela ha ka rukom im ka rukom shong ka rukom sa lesi la ringi Peit tang khandiat snam manshwa hakanika chaka hani po nong po iria nyim ju dakan ma bandon than kata ka balang mo bandon than ka jing sakut ban lang kanika surok ban lang kanika mo bandon kanika jing flood ke hinrai kat banang shong nang sa mangi pat ki brio kamot ki ngidon rengkat bat kini ngidon rengkat begini jing te kumta kumba kolong ke environment ke bolong ke saudong saukun ke bangi ngi shong ni sa kum kinong shong shong ngidon kam ya ka ban Peit bangin yele kat bala ban pengkhuit mo ka jing pengkhuit di ka wei ya ka ba kum nakaliang jongi kum ka health department jong kani lingba jong kani ka vector-borne disease department ngiju yele kat bala ya ka ban pensluri kinong shong shong ban pengkhut ya ki shnong ki thau kham tam ya ka ban weng ya ki niki mo ya ki niki chaka ki brio ki brat pathari ki nyot kinya bat ke dai kita ki jingmlien ki jongi ya ka ba penlong ya kani ka saudong saukun ki jongi ka penlong ka chaka ya ka ba ngi island ikiskan projong ban kharoi telingba jong kani ka shnong ho ya ki snam bala let ngila yo ya ka ban penlong ki niki ya kani ka cleaning drive mo nak kamta ka source reduction ni om mo ta kamot kata ni ka waina ke bentai ka ba kum ka department ni jule om tang hang ni hendrai sikiwi dong ki than jokan ni ka district ke jongi dar ki atat em
Fix kamera long aktor pula teh. Long aktor.